yabo Sompa ba ebe sunima Fawa fide no to sompa Fato sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie musemo kubenya Abura musemo Ghana de Shimama ye no nsiano abo ewo Sompa 106.5 FM enkran ade achie na nana koyojesi company limited aso ya senese anopai ensam hodo ahwiegu yi ya yensa nkrofo ate ho pentenkwa yemmo ne nyina no medenani emfa mamose no nsembrum kase yebo ewo Sompa na efiri Sompa 106.5 FM enkran ya ento na fe emfa santimantemu ahenkuro kumase Sompa 93.1 Handa Braka enokro na ayiko 100.9 enso eme ayiko ewa santemamu enwachi no Sompa 101.1 takwa wonmasum twe ede ma wonme wonsayem ene na afa nyina afi takrade Sompa 103.3 sabre kro na Sompa 101.3 nso age ewo doma amanim asase paso to ede apete amakodi voafo anya somfa so na fe Sompa 106.1 waje watachimai bono Easter hinkru 90.7 ye Sompa nkransa eno ene kwa kosifra wano no ho ena fe 98.9 eno eye bono hinkru ahafofo nyina ho na wonmo efa edifri Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra eho yehia wadwe nkyere ene wonso wonkanto so sabre kro na YouTube no eye Sompa FM live ensemi nyina wo www.sompaonline.com ya bono bede dia koto abesanim enya bi na wakenkan decoder no so eye Sompa FM babia FM stations akentira wawo no ye gina musa franka anopa ensama ye de ba na kwadwojesi company limited aso ya sena ye de to no bi enese mampani John Dramani Mahama e de atodwa e kire se sa petrol wansi de da so no enya de ebe ha dwene e wo filling stations ahodo Saranso ena kane mampani abedi echi Dr. Mahmoud Baumia enso ede atodwa se sa enhihye fufuro ya abafa 1 cedi no ehono eye emfuturo na NDC fo ato agu Ghana fo ani Ankafo Nursing Training College Principal Dano NDC mabunu bisi yenyi no bone Ben Wayo ye de honsam oba Aprosifo ye wo fra mantemu omo ensa ka botobi ya wo mo e kire se Ghana ye cedi ebi 1 cedi ne Queens ena ye muma sada ena pani bi nso de atoso se IGF ahodo no ebetimi agina ye pa na mansini nya bi de atu ho mpon a ahensem mpanimfo mo wani nkɔ ho omanfo ye wakɔwu from plains ene ne mpotemu ene wo mu echibu se bambo ho nsam no akwakwa ye bibia wo ho no mo enti mpanimfo nhye no wo mo enye ho ntotoye ye bekɔ amono ne na ensam hodo ka ho ena nopai nana kojojesi company limited aso ya sene se yemfa kase no ensom wakenkamfo no triple A mine ejapia APAM DADAA anopai menimenu yaba ADWOA ASARE menkwansa afi yanye brena ensem no yemiebie naniwa so emfammawo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama sremu sejata wakasa edi akire petrol asesei 1 Ghana cedi eda daso ye binom asase ewe no se twapia wodi atoso kire se okọ fuel stations ahodo no a enya de asa 1 cedi ede haw bia ebeba wobese ebeka pompe no na kampese ababa kan otokuru no a wonu mubudi agumo ama wonso odi akwa ye adwuma na yewura ede sansemi etoso no ene wo chese we ayesa brode e baaya ode ene babeboaye ne se hunti Ghana fo a
ensem binom deda wo mutirim wo monka wo makoma ento wonyam na enema ebesesa. Well, to ensure stable supply of electricity. With the ongoing developments in the upstream sector, we expect to receive more gas from our E&I Sankofa and Jubilee and 10 fields. With also the assurance of additional gas through the West African gas pipeline, we expect to substantially reduce the use of liquid fuels in our energy mix. At that stage, the resources generated by this increased levy will be channeled to pay down accumulated legacy debts in the power sector. With the recent gains in macro stability and strengthening of the Ghanaian cedi, this levy is not expected to result in any immediate fuel price increases at the pump. We are fully aware of the burden this will place on households and businesses, but I want to assure Ghanaians that this decision was not taken lightly. While initially much of this revenue will go into the purchase of fuel to ensure stable supply of electricity, with the ongoing developments in the upstream sector, we expect to receive more gas from our E&I Sankofa and Jubilee and 10 fields. With also the assurance of additional gas through the West African gas pipeline, we expect to substantially reduce the use of liquid fuels in our energy mix. At that stage, the resources generated by this increased levy will be channeled to pay down accumulated legacy debts in the power sector. With the recent gains in macro stability and strengthening of the Ghanaian cedi, this levy is not expected to result in any immediate fuel price increases at the pump. We are fully aware of the burden this will place on households and businesses, but I want to assure Ghanaians that this decision was not taken lightly. While initially much of this revenue will go into the purchase of fuel to ensure stable supply of electricity, with the ongoing developments in the upstream sector, we expect to receive more gas from our E&I Sankofa and Jubilee and 10 fields. With also the assurance of additional gas through the West African gas pipeline, we expect to substantially reduce the use of liquid fuels in our energy mix. At that stage, the resources generated by this increased levy will be channeled to pay down accumulated legacy debts in the power sector. Mampeni John Dramani Mahama ena ate se wokasa kire sa wan Ghana sidia wonu bi ato petrol so se wo kwa kubua eka hodo a eba betua ena afi se de esi hu ne nsunsanso wo kire se enya de a ebetime ate eboto enti yenka yakomanto yem we no eye bra na Economic Dialogue Committee no wono mode wo report koma no wo Jubilee House ena nsemi nyina wo boro so kire ensantrofo Wasa ensem kronwa emu kane mampeni abedi echire Dr. Mahmoud Baumia en wochire mu ese National Democratic Congress NDC amenyoko ne no woma ban enya de so womne Ghana fo adi ne ye kura se womde eto foforo aba wose ne enti a wakasa ne se wabre a wom no womote aban mu no womokofa e-levy eto okro ye bi ba ye senke betimi aboa na womanfo ede aso man sika cement tuye asenso NDC fo okro ya ne kasa ye se e-levy enya de beboa e wokwan bia so nti womde na nko mu misa ban yi ba ye to de Kenya dia womde bibi foforo bi etisa ebeba nso ene Ghana fo na womde foforo ababetwa womu etrisu enti wosisesi a womo ahyeda ye se na womu yi e-levy na free ho ene womde we ya ba womo kire se eyedum so levy ya wose eno no enya dia ebeboa kra wode nsem we nyina etudwa na eyabra wode ne thank you to no ekopie mu ewo Cape Coast mfimfi mantem ne kasaye mu en wo say 2024 yekoto aba no NDC for your campaign etia nema bi etise nti ene won pa so o mabai wo mo de eto foforo aba NDC for omutwa ntro bebre every day obie hu ntro omutwa enra anajo sembo nyina mo omodidum so levy aba so first no mo say e-levy na yedi aba omobeyi e-levy no omobeyi ene omodidum so levy aba it is 8 times the e-levy omonsusu anyo ene uto 1 liter of petrol 1 cedi no obetua uto 1000 cedis of petrol obetua 83 cedis as tax e-levy no usende obi 1000 momwa obetua 10 cedis omo ene omobetua 4000 obetua 83 cedis for fuel we nimu nyina more beba by the time yebedu 2028 Ghana nyina be hu se omutwa ntro bebre mimi gidi se omubeka nkire se yensamba bio embafa aban no ensiesie Ghana Wei eye Dr. Mahmoud Baumia kane mampeni abedi echire ena yete ne nkan na ye free honom ne de ani chie mu ewa prosifo akache na from mantemu prosifo en wo mo de enkrata apiedwa ya enkrata no wo mo ebo amane se enano June ni da na etoso miensa
ena wo mu ko hunu se 4 transit bus yi ebie allo di sika pa ya enye asem kuma ya fertilizer bottle yi makoma ko beye aduosiam wotwe 68 na sika nko na ye mu sika no so a eye 1 Ghana cedi oh my Ghana sika no papers no red no bi ena afa coins ye di mfonyiri no agu ye Facebook page no eso obetimi enye bi na wahye no mu echemu se coins ni sa 11 cedi wo mu kan ye no na eye 1,021,700 Ghana cedis edosu ye pa ya enye asem kuma sa 4 transit bus no na enam kwan so a ekukuma se ewo Asante Mantemu na shenkani anu wote ehyen no emu eye Edward Ansa ye kasai aprosifo ensa sonimu ya womo etutututu na no na nchemu a wono ede ba ye ne se owura bi ya wo kuma so ne contact ne se won fa sa sika no enwu hyen no mu emfambre no na de wode koye de bepem ne empenifo enhyeda ehunu ye enti no womo kiremu ese suspect no ewo prosifo akachi eye Edward Ansa ya oboa amanhwehwemu mapa atimi akoso wonsa saa ensemi ye hu no mahunu se owura no sika no kra hin wode free ede no wode koye ya wotimi esesa sika dududu a enti se na nye sika bia so sequence any 11 cd red wasesa ni nyina agu ehyen no manko wo mode ekukumase enti aprosifo se wo mani di nsem no achi enhwehwemu foforo bi ebefiri ho no mabanso wo mode ba beto abonten ama manfo nyina ehunu wei eyensebtrofo enkratase a DSP Felix Danku wono ena okofra mantemu a woda public affairs unit na no wono ena nensa ehyasie ene yenye free 1 Ghana cedi ya se eye levy no ye da petrol so na wo mode kwa akote so bi ana se wo mode koma filling stations no na obese wo mode ayensesa ene ye da ache ene ebehuno me do ko mfimfiri mantemu na ho na chini ye ma wono mu ye mabunu nso akeka wono mo ho na wo mo nsama wo mode to so ne se yewura Simon Dogidon wono mu nyinadi wono ne pani a woda commander ana se ankafo nursing training no ano na commander Edna Agwafu Ebrim eho ena mabunu keka wono mo ho bone ko apani ye die je wo mo na betimi a kire esanse na nafosu wona na edi mabunu anim a wona nsantwerefo edi nkomo na ye kan nya anye de emribe wa abesan ko na opanyin bi reverend ofan madam Grace Nku ano no principal pepe ya onam no do mende ya gbo chenku ya bahai odidi na ase em wo pam maame no abra wa fa kon osere wo fado na wo pam no waza no be sha ne MPP fo waza no go be sha na ne na waza no be sha na ne no mo kodu wo school ha de no oyenye the old kan a kodu wo school ha anye de ansa na nipa bebrebe nya akwanya wa ba school ha de no what you bribe oya 4,000 Ghana cedis a pepe ya oya principal em se Simon de godon ano ne so sha ase mo to di biem abana sasa wa ha fiti mbe a wa basin ko nyinara pepe we si adana patara bien a onye na busuafo wotra do ya ba na aso afa eko oye the new school no ho na oya ba na aso we si store wa tonton bi odam MPP fo so we si store ewe ho oye better a school for wadado se prego ku no be fima na odam kitchen for the wonku a na wa belo yes NDC mbebu na ye wo constituency mu ye hwe emon say ye hwe ma obi mba no mba be say no ntum no nko eno na nafosu ana wodi mabunu nanim se wonu munyi ankafo nursing training college principal yewura Simon Degedon emfiri na konwa so na ewie no wasande ba beto so se kwan ofa so kura di ne juma se kapre na ade bekwa akoma no ebewie ho akontabu na aye bibie wo ho eno so woto aso sei ebe yigine nyanya yi de oya ankafo psychiatrist na impemfe bie na o hade no run hospital down one more hospital no olubofu impemfe be kan wasemi won bohu oban hospital ne hyehyai they want to hospital ntumpuna sabe wonyama wa ye so far e chere wonim bi no fom enti ADC imbebu na yo kodium hade won subeninti wa mankofo rubu abena nyimtie no yes ye hwe e madam adun ntum no onkodo sika sam no ntotwe no onkoye e wa ha yisusu de brianka osodan ko kwa aban ho e ma aban onya ho foso no otum no rehwe ma hospital otum no otumpon no ono kwa ankwankru wo kotokum dem mpemfe bia no wutintintima no wo mbe COVID-19 be no nyina yete ankrata da ho de sika otum oba hospital ha over 4.5 billion old Ghana cedis GMPC won so obey donations e wa ha dem sika ye kan wasemi oni ho na nafosu a wodi mabunanim na wono eye oye kira se yewura Simon Degedon wono munyi no ena no wo kire se Dr. Evesi kwao NFA Dr. Julius Zate
wɔn mo amamuo no nneɛma nkoye koraa wɔ ankafo asopiti hɔ wei ɛyɛ bra yenua erekanan wɔ bren ne kɔɔkɔ no hyɛ n'ano ɛna wɔde nsɛm to so Omanfo a ewo Kowu from Plains ewo Puemantemu ene de ofra kwa mampanyifo se anti-robbery task force ya mrebi wo mote ya na ebo omanfo ho ban won potem ho no wo monsan emfa mra biem ne enti omanfo yi ekasa ne se kro no se masore pa ya na nsem ntem kura wo mo se akrofo renfo bi koto hyehyen bi eso no opinfo bi kura temu no kura na akwakwa ye nsem bebre na eno no omanfo no se sa task force no de no wo mo bo adwuma wo mo won potem ho a wonte ne ma bi atisei na wo mo dwumadie na nsem mu ase enhye da enkeka ne ho saa eno nti no wo hunu sa akrofo no wo mo asa asori biem no wo mo ne sompa kase ekasai anti robbery for no omo for mo mra biem because ne ma ekoso ha no ya ebetom wa hu hu obi a ye be robo wo be hie obi a onam kwan mu a okọ fom kura wan hwa abeka se wo no wo be bo no hu ya ne se omo si fom no omo di tuo ne bo doctor ne eni handom se na efiri moja ba next thing na me se hu ya ne se no omo bisa obi sika motor driver bi sika ba omo bisa no so oni bi ana omo twa na chi ese twa ne nsaka ho na me kura mpo se na ma fa fronti no se ne me da form no na me hu se ne me si fa da form na me fu ye me ya nti me sorry na me nsenyi na eye me ya na me ko mi krom kono ho eti ana mbe take ye ne to ka no so for eti na me nsa de na omo ko omo twa adua si kwan no Wei eyo omanfo bi a ewo Kowu from Plains ene yeti wo monkan na ensemi eho mensi no uko emu a eye Kowu from Plains North District no acting coordinating director eye Kofi Fojo wono so de tu yenim ene wo kire mu se anti-robbery task force ne de se besan aba enye se mensi no sore ya no mu tu ana mo bi etisa esese wo muni penifo di hu nkomo ansa or say yetimi ye assessment na ye hwe how effective if it calls for say anti-robbery task force no you be deploy why not? It seems it will be an improvement and I say it will be an enhancement to combat all these menace. Inti meka say kranhye sem a honom ne say achia nenso emu ye kronosem de ye entertaining no ye district nim. Ora Kofi Fojo ene ye acting coordinating director ewo Kowu from Plains North Mensino emune krokramu divisional commander eye ACP Christopher Klomega wono ene de ato yanim so situation ni de sesi approach for maso ano ena sa akro no no anansemu ekoso eno nti amo omanfo no wo mo yem hyehye wo mo ne ade no wo ma kire nipa nan ewo sansem no emu. But I'm giving them the assurance that we have not lost control over the situation. We are in control. We are totally in control of the situation. The Wednesday incident, which has become the reference point, as I'm talking to you, 4 suspects have been arrested. Director General CID is supporting us to do the investigation. So they should rest assured. We are going to fight the situation until it has come to normal as it used to be. ACP Christopher Klomega wono ene Kowu from Plains North Divisional Commander ene yetenin king. Shannon so se nana kwajoje si no nsi abremu kasa ebo edi free SOMPA 106.5 FM Accra no eno na eguso aye bi mo why secured secure sanitary pad eka ho bi na medo ko sunwane bona henkuro eho na SOMPA 98.9 Yewra KK Pepramo manager ABY nana poku piesie ene sie kwasi Joshua mo amakona du no mo wo na eho na asemi friba de wo ya ban krache e won potem ho Yewra Vincent entry aje ka ne din ho na wode to so chese sade enkran na no na won mo pampam wo mo etetete afudwabrim baabi nipa befa na adwadifo age ho afa makai kura ne nya baabi mfa no wo mo pampam wo mo na afeye bubu adam bi esisi sumram ede agugu no sunwane nso wo mo ba beyobi na wo mo de ne sade beye na Krutam no bia hodo a wo mo didwa eho betimi atie kai betimi anya ne baabi afa na nipa nso befa ne baabi eso ofa na adwadifo nso bewo baabi a ewo se won mo be di conjunction chenchirenche bi na wo kyerɛkyerɛ bia poten ya wo mo de befa manyambe odura me aye ama me ne mpanifo mu assembly abo atro ama ye hudi ekoso kakra ene na mo sa assembly no ene me ni aye timi eye efa de ya ide kwa monte de ni kono ye ade ba ko a ma problem no me ne madwumafo ye hu ni se oba ye kuro mu a aka ne net sa fie kakra atwam bana se ni bo se atonton dodo na no ekoso e wo ya kwan mu
ama ne wo ma isunya kroma kaya kwa no dodo na no double lanes and am tonton ama ene outer lane no kwa de more or less no akrusu ete no kwa ma ene traffic abasunya krom pa kese ya especially rush hours in the front of pa besi no sia kobo be say anopa no wotwe no nkro traffic okrom eno yewra Vincent Ntweaje wona ye sunwan abankra chepani na ewie no wasande beto so echese eduse ensuo toto a enyarewa bi wo ho ene nam nsuo mu na eba sede be na Ibrahim kuro won yi won ho afiri mu nti eno nso wo bro nsemwe so de kire yense ntwerofo yati abadwoku a ye frɛ no decongestion committee ani nyina ne sɛ saa committee no atena se edi no ma gu nkrata so ama o ma kyerɛ ye kwaya ye befa so na ye di dwuma ma isunya kromati anasa tonton a ye anasa ye hu ne se isunya krom no ekoso paa no ye fi hokra eti committee no yate awia nipa be se enso nwotwe ene wo so me akasa se MC me na me ye chairman me municipal coordinating director ka ho me deputy director ba ko ka ho municipal environmental health analyst ka ho municipal budget analyst ka ho NCC director ka ho ena revenue superintendent Yewra Ntweaje Vincent sunwane abankra chepani wono ene kire decongestion exercise ade kye ebekoso no wo mo committee a wono mate ne botanti a wono mo yesa anope no na kwadwoje si company limited say wo hia danse hu niema emfa baabia brana kache say yenkran tantra hele ho anane nkurabata bia wonim wo man mu wono ena de ade hya ase de ade kowie sika bia ekura wo oben no a wonseka ya no wahye no nso eno achi ema no ewo wo nkyɛn a eboa pa wo ma ya huhuru ni awo na wo nso ade a wani gye ho so wonya ntwa abranko a secure sanitary pad ene ebe mo ho sampa sen wo do no emu edu ene ntipe ma no na nema ensesa na efie nso enyo eno no ema wo mo live secure or heavy flow kra etimi kuta ne ye na adanda nema so aye ne jela ma bibia waye wese na fe wabo wono majapade no nso ho ban wada omanti ye na ye homra Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but the does support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Hofa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was Sprinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fo medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwsi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka
Sentina ya bokoi. Na me dear me all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum so a nyunu anasa de share. Me sem fem me biem. Na wo hwasa me se aye fita asas recha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush. And then me do shimisi. Entina wo se fe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonu mu ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal. Yas whitening. And Yas total care gel toothpaste. And then the brush. Abusuan chamfa. Se wo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited. And was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And then the brush abedwa so. Abebwa. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello papa. What doba do be new? Se me feel London. Eko US. Na no crowd wo kura fra me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Eko ba sempene mo. De woton wadansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kododesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo de ko ka mu a, wo de ko ja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wosa obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntem edwesu Akra road femesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Siahono. Say, won't teach him and not any friend sciatica. Now, it me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st Clinic by Juma Power Muyinti Abasubo Majin Wagana, and Yamonone and Yasam Ketua, Wamuji International Awards, Wamuji Local Awards, Nano Suna Wamubi, the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrimhano, Ebini Baby, I just 21st Clinic in Kwa. Wamudia Bibidro, and the best I don't know my the machine account. Aya Sabia, Yarabia with me the Konemo, my dear Pakua, Wamajidi, Wamupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua, diabetes, and hypertension, near Deniade. Ghana have baby, our moho, and cry her, say, you what Tantra Hill runabout. So we free and cry air bar. You won't sunny faso. Uframa some so ne bansua. Won sabunkum so. A hona will be huye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA kasiebo ajibebia eno kretrudu ajibebia mpa yeto akase no so ama yeto aso na mensini krache panyini ewa hafano South East ene asuye ya wo mo hye enuane ene kua eso Ministry of Food and Agric no wo mo aka bomu atu anamo bia ema ekuafo ye wo mpotom ho no de wo matede pa sansania ma eboa mu dwumadie etumi konkan enuro fertilizer ne niam bi etete sa no wo mo akoche bi de ama ekuafo a ewo mpotom ho na DC Yora Nelson Ayaba wo no ene di dwumadie no animu a wo se NDC amanyoko no wo mo ehye ekuafo ne bo ewo mo campaign mu nti wo mabai de bo hye no a ene wo mu edi so no yentie ya dia ya pa entina abra ye bo ntoaro wa ko yondramani mama e
share Ghana for you now, but it's over. About Guama, Piafo, and Benya, Lazarus. In Acadia, you will be info. Said a bear. Yeah, Tom Ghana is coming with the crab and free. I'm on a banner. To bed, and that's it. And yet, for Lala, I'm a Bajan. That's some set, young Tom, and to Oka. A cabin will be a Fako ye, Juma. Yamiad with the Suya day. Everything I ever had on the Mama. I think it is. Ene ya yekoti esesie yi eye Ora Nelson Ayaba ono ene ye DC ewo Afano South East enu achi ena Mensino District Director ya Odehyieba ano Raymond Oklu enso editu dwasa na mo ya aban atui sese wo mobo aban na baso pa na emom ne wo besre ne se akuafo no djubadie bi sei ekoso wo mfo mo hu hyem se de be ya wo nso ebenya ho mfaso na ubokokoko no Fuma baso. Sansuna. Bibi balance ye framework. Nye ni sanye de enfama ye. Abani nama biru de agu akwan mu. Ni fe chaza de abai. Sansuna fi Ghana nso e o kire de eba. Ebe bo ye nyina. De besra mu eba mo anya fa pompa de enso mu. Na embo ye nyina. Sa adwumade sei eye kuoku. De besra mu emofo banchi. Bodie ebro. Ne obi ade no he de Raymond Oklu eneye Afano South East District Director ya Odehyieba no ne krakra emu enakuafo a wo mo nso atidei wo mo ne SOMPA kase ekasai ya dia ya tena ne anyini se betumi abasum plemple enso se si ya dia ya dia ni abehunu fertilizer ne guwa ya beta ma akuafo ente ya da abaya se se wa manan ya fertilizer ne nko a enyeku adwuma na aba no enula ahodo Wei eye akuafo binom ewo Afano South East Mensino emu wo ne yen century Ebenezer owusu ansa ene twetwe sankomo yi ye ko ende kase no endpoint homeopathy clinic na eka yen ho amaya endie shell signboard enkran anase kumase kronoma bohia yade bi ehhehye ho no na de akwakodan wo nom na bra Ghana ye photo samfo ye rato ba fo sen ogina mrasha badwafie ne obubu sika hodo aba sre ne abasa kire dodo a ekwa assembly hodo wo beche 25 million ekwa akoboa ma assembly bi atimi atu ne hompon eno ena SOMPA kase bodemu ye ne yewura Andy Bediako wono wa bempa ewa amamuo ene ne ncheche mu no de beto so achese se assembly hodo no sika we yikọ na nananom ahense mu amansotwen shamanfo ho a sabi etese de wadware wi aboto pada na wahim frama se tie bi ebehu akọ emfa ho ne sika botena ye de bemma mpanimfo enkosi aga. Some assemblies cannot even generate about 300,000 Ghana cedis a year. It's very disheartening. If you go to some places, the assemblies can the money that they can generate from their IGF is around 200,000, 300,000 within a year. And some assemblies can also generate about 50 million, 30 million, 40 million. So my challenge here is that now the minister is saying he's going to give flat amount to all the assemblies, 25 million. Meaning some assemblies are still going to suffer and some are also. No, Andy Bediako, we local government expert, wano ene SOMPA kase ebodemu edinkomu. Yanko obi manswe Jonathan Joss eye sinicheni ya okwa America emainu emudia wajini din ye pa na sini ya wochaye ya dodo no a edi enimu no ma ne be hete ye no eye John Redcon ena afen so King of the Hill enye no nko Parks and Creation enso eka ho na ye kasa die owura no atonanom ewo ensiedo wabra atututu obi ekoso ewo San Antonio ya eno ewo Texas no wodi mfishia no aduonumu enkron 59 years na wono ankasa ne hokani ya wone no etie ne bo amane de to nsentwofo anim se eye no kre Tristan Kendi Gonzalez wono ene de to dwase ne kunu no wato ananom ewo ensiedo na enkrata ya prosifo ye wo San Antonio ho ede baaye no wo mu ekire mu se wo mu susu se eye awudisem ene koso enti wo mu de hihye egu akwam se de be ya wo mu tusa anamo no wombetimi achire wo monti ye kasa ide owura Jonathan Joss ya wo yesi ni twani ewo empotem ho no Odehyieba Ransford
ebi afi na waso afidie ensam ahodo a ena no pay yede to ano bi ene se mampene John Dramani Muhammad atoso chese wan Ghana sidia okwa akobu petrol eda so no enya dia ebetimi aha adwen amantumu bi aba Saran so ena Dr. Mahmood Baumia ede ensam ahodo bi etu dwafa ho se NDC fo wo matwa Ghana fontro local government expert bi di atoso chese emfa ho ne sika ede bekwa akoma assembly fo no se nanoma hensem eda so twetwere dodo na aboa enkosi aga Omanfo ewokowu a from plains ese anti-robbery tax force a emre bi na ye adwuma ewo mpotem ho no wo nsan emfamra yede na ase ema secure sanitary pad ne ye chew se na kodjogesi no nsia bremu kase ye bo adanse hu ne mapa wono ene kan ye hui endpoint homeopathic clinic was am free say ye junso twamu yade awodie mu de brebo ene emusa mu a entine hu de nyina wono ene timete na wotene te afoforo eka ho ena no pay ya bebe nsem no ema wo wakenkan fo ne ye triple A mine ajapi APAM DADAA menimenu yaba ADWOA ASARE na yesori akwai mu afidie no enkoso na ha ye dane ye hu tew na afi Ghana today de obonkrata hodo a aba adwaman so ye de mu nkomo abremu